svoj brak. Uredite ga sami, lepše i humanije nego što bilo koji zakon to može. Želimo da vam bude lijepo, da vaš brak traje dugo, da se dugo radujete jedno drugom, da živite sa uverenjem da ste danas obavili jedan od najlepših i najvažnijih poslova u vašem životu. Savjetujem vam da ne žurite, štedljivo trošite i reči i ljubav. Nemojte odmah potrošiti sve, rasporedite svoju ljubav i uzajamno poštovanje na svaki dan zajedničkog života. Zakon kaže da su muž i žena u bračnoj zajednici ravnopravni, a to može i lepše da se kaže. Povećajte svoje obaveze da ne biste ugrožavali prava drugog. U ovom današnjem svečanom činu stekli su se ne samo obostrana ljubav, već i vaši pojedinačni zajednički interesi, ali brak ne može biti cilj. On je samo mogućnost da se vaši drugi interesi lakše i lepše ostvare. Zato stalno gradite svoju vezu, proširujte njene granice. Ne dajte joj da se začauri, olenji, uspava, da prestane da živi i postoji. Bogatite svoj zajednički život. Budite realni i odmereni kada određujete svoje ciljeve i želje, a jaki i uporni kada želite da ih ostvarite. Budite ljubomorni, ali ne jedno na drugo, nego na svoj brak. Čuvajte ga i branite od svih iskušenja, smatrajte ga dragocenim za svoju dalju sudbinu i sreću. I neka ovaj dan bude srećan početak vašeg dugog i zajedničkog života. A sad vas molim da mi pred svedocima odgovorite. Da li ti, Milane, svojom slobodnom voljom stupaš u brak sa prisutnom Tatjanom Jovičić? Da. Da. Hvala lijepo. Da li ti, Tatjana, svojom slobodnom voljom stupaš u brak sa prisutnim Milanom Jović? Da. Hvala. A sad vas molim da mi saopštite vašu odluku o prezimenu kojim ćete se služiti u buduće. Jović. U ime Skupštine grada Novog Sada i mesne kancelarije Kutok proglašavam da je sklopljen brak između Milana Jovića i Tatjane Jović uz prisustvo njihovih svedoka i moje sudjelovanje kao matičara. U to ime ja vam čestitam, a u moje ime želim vam dug i srećan zajednički život, puno ljubavi, puno zdravlja, puno sreće i dečice. Sve najlepše.